imiryango yazimye. Amateka yacu turayazi, turayazirikana kandi tuzayarinda. Twibuke twiyubaka. Uyu Kwizera Eric yashatse gutwika abana n'umugore kugira ngo bapfire mu ino nzu bapfa amafaranga angana n'ibihumbi 80 by'amafaranga y'u Rwanda. Umugore yari yagabanye mu itsinda. Birangira rero uyu Kwizera Eric atwitse inzu kugira ngo abana n'umugore bahiremo. N'agahinda gakomeye cyane. Turi kwibuka ku nshuro ya 32 jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Twibuke kandi twiyubaka. Bityo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame avuga yuko umuntu wese uzagarura ingengabitekerezo ya jenoside, Perezida w'u Rwanda Kagame akaba n'umugabe mukuru w'ingabo z'u Rwanda ahari kugira ngo nguwo afatwe atabwe muri yombi. Abakoze jenoside bamwe bari muri gereza bari guhanwa, abandi bararekuwe basubira muri sosiyete nyarwanda, ndetse n'abagisaba imbabazi bakomeje guhabwa imbabazi. Twibuke kandi tuniyubaka. Reka rero dukomeze n'amakuru yacu tumenye ibibereye mu karere ka Rusizi mu murenge wa Nyakabuye aho umugabo agerageje gukora ibidasanzwe. Munyemerere dutangire mwabona buryo. Kwizera Eric w'imyaka 29 yatawe muri yombi akekwaho gutwika inzu ngo umugore n'abana bahiremo. Ishami ry'ubugenzacyaha ryamutaye muri yombi akurikiranwe icyaha cyo gushaka kwica umugore ndetse n'abana be. Aya makimbirane byagenze bite kugira ngo uyu Kwizera Eric yumve yuko yakwicira umuryango? Uyu mugore yakuye amafaranga angana n'ibihumbi 80 by'amafaranga y'u Rwanda mu itsinda. Uyu mugore avuga yuko aya mafaranga agomba kuzayaguramo inka akayorora aho kugira ngo ayagabane n'umugabo we. Nibwo umugabo yaje kurakara ashaka ko yakwica umugore ndetse n'abana be. Ibi byabereye mu karere ka Rusizi mu murenge wa Nyakabuye. Ibi byarijije abanyarwanda benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa, dore ko abaturanyi bavuga yuko uyu Eric w'imyaka 29 yashatse uyu mugore afite imyaka 25, bakaba bari bafitanye utwana tubiri dutonya. Akana kamwe gafite umwaka kandi gafite imyaka 5. Bivuze ngo uyu nguyu Eric yashakaga yuko uyu mugore n'uyu mwana bapfira mu ino nzu. Aya mafaranga Eric akayatwara, ariko byarangiye aya mafaranga ahiriye mu cyumba cyabo mu gihe umugore yarwanaga asohoka atabaza arokora abana biwe babiri, ndetse nawe ararokoka agenda atabaza inshuti n'abavandimwe. Nibwo inzego z'umutekano n'inzego z'ubugenzacyaha zahise zihagera zihita zitangira gushakisha uyu ngo Kwizera Eric w'imyaka 29. Magingo aya ngaya uyu Kwizera yatawe muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha akurikiranwe icyaha cyo gushaka kwica umuryango we ndetse no gutwika inzu. Abaturage bavuga yuko uyu nguyu Eric n'ubundi asanzwe ari umusazi, dore ko akora akazi gasanzwe k'ubuhinzi, ariko uyu ngo Kwizera bavuga yuko yananiranye anywa inzoga agasinda agateza umutekano muke. Bino rero byatumye ubugenzacyaha bukomeza kumugumisha muri yombi. Icyaha yakoze gihanishwa igifungo cy'imyaka 25 y'amavuko itagabanyirizwa igihano, ishobora kwiyongera ikagera ku gifungo cya burundu bitewe n'uko aragiye kwica umugore n'abana be yabigambiriye atwitse inzu babagamo. Abaturage bavuga yuko Kwizera Eric aherutse gufungurwa aho yari afunze akurikiranwe icyaha cyo gusambanya umwana w'imyaka 28 y'amavuko. Gusa iki cyaha nicyamuhama Eric aza kugarurwa muri sosiyete nyarwanda, ndetse atangira kuvuga yuko agiye kwitwara neza n'inzoga aziretse, ariko magingo aya ngaya yongeye gukora icyaha gitumye atabwa muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha ni mu karere ka Rusizi, ni mu murenge wa Nyakabuye. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Ni muri bwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda. Ibuka gukora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe.